Dobrodošli na kanal Misterije ukratko. Danas ću vam prepričati horor pod nazivom Eli. Bacite subscribe za još ovakvog sadržaja, uključite notifikacije i udarite like da pomognete kanalu. Lijep pozdrav i hvala na gledanju. 11-godišnji Eli Miller putuje sa svojim roditeljima u medicinsku ustanovu. Eli boluje od rijetke autoimune bolesti koja ga čini izuzetno ranjivim na spoljni svijet. Kako ne može udisati vazduh, Eli provodi svoj život u sterilnom mjehuru i kreće se noseći zaštitno odijelo. Njegovi roditelji, Rose i Paul, traže pomoć od doktorice Horn i dovode Elija u njenu privatnu zdravstvenu ustanovu, koja je stara vila pretvorena u sterilnu ustanovu. Rose i Paul smatraju da je doktorica Horn njihova posljedna nada da pomognu Eliju kako bi se izliječio. Eli dolazi u svoju sobu i konačno može skinuti zaštitno odijelo i presretan je što nakon nekoliko godina može da zagrli svoju majku. U toku noći Eli čuje čudne zvukove i šapat i ima čudan susret sa zamagljenim prozorom. Ujutru kada o tome obavijesti starije, oni tome ne pridaju preveliku važnost. Prva faza zahvata je počela i medicinsko osoblje postavlja Elija na operacioni stol vezujući mu ruke. Doktorica Horn govori da će mu ubrizgati modificirani virus kako bi resetovala njegov imunološki sistem. Eli polako gubi svijest i doktorica Horn kreće sa operacijom. Nakon operacije, kada je došao sebi, Eli trpi jake bolove i moli da ga oslobode, ali mu doktorica Horn govori kako je njegov bol znak da je procedura uspješno završena. Eli leži vezan za krevet i vrišti od bolova, kušava da oslobodi ruke, uvijajući se, sve dok u jednom momentu ne izgubi svijest. Nešto kasnije, dok je u svojoj sobi, Eli ponovo začuje čudne zvuke koji dopiru sa njegovog prozora. Kada priđe prozoru, spazio je djevojku koja baca kamenčiće i poziva ga da pođe sa njom. Eli istražuje kuću tražeći način da dođe do djevojke i tom prilikom pronalazi sobu sa ogromnim staklenim prozorima. Pronalazi djevojku po imenu Hailey koja je sa druge strane prozora i ona mu govori kako je ranije viđala drugu djecu unutar kuće. Eli pokušava da je impresionira trikom sa špilom karata, ali ona njega šokira kada uspije da zapali grančicu. Eli je poziva da dođe kod njega, ali ona odbija, navodeći da je kuća sablasna i da nije dobro došla unutra. Na putu do svoje sobe, Eli pronalazi zatvorenu sobu sa puno prekrivenog namještaja, a kada je upalio baterijsku lampu, ugleda sablasnu djevojku koja se pojavljuje. Eli počinje bježati, ali mu je duh sve bliže i bliže. U jednom momentu se spotakao i ugleda sjenku koja mu se približava iza zavjese. Kada se zavjesa otvorila, pojavljuje se Paul. Kasnije, dok Eli leži u svom krevetu, osjeti iznenadnu hladnoću i začuje šapat. Pogleda oko sebe i vidi siluetu iza zavjese, ali kada obasja lampom, vidi da nema nikoga. Svojim dahom zamagljuje prozor i na njemu prstima ispisuje svoje ime. Eli se uplašio kada je vidio da duh briše njegovo ime i ispisuje riječ Lie. Povlači se od prozora, a kada dođe do ogledala, u njemu vidi djevojčicu kako piše po prozoru, a kada se okrene i pogleda u tom pravcu, ne vidi nikoga. Pokušava da se umiri, ali pred njim se pojavljuje duh. Pokušava da pobjegne, ali ga duh hvata. Eli počinje da viče i tada shvata da ga je uhvatio Paul koji pokušava da ga probudi. Doktorica Horn razgovara sa roditeljima o Elijevom stanju, gdje im ona govori da je sve to posljedica lijekova. Lijek koji mu je dat je itekako jak i mogao bi mu pogoršati stanje prije nego i počne da se liječi. Narednog dana vrijeme je za drugu fazu i medicinske sestre ponovo smještaju Elija na operacioni stol i vezuju ga. Doktorica Horn mu ubrizgava rastvor i Eli se istovremeno počinje grčiti od bolova, navodeći da ga jako peče. Ako lijek počne djelovati, tako doktorica uzima bušilicu i počinje bušiti njegovu lobanju. Ubrzo doktorica Horn obavještava roditelje da Eli ima negativnu reakciju na čitavu proceduru. Za večerom, Eli im govori kako želi da ode kući jer mu se stanje samo pogoršava, ali Paul želi da Eli nastavi svoje liječenje. Kada se vrati u svoju sobu, Eli ponovo čuje zvukove i vidi sjenku iza zavjese tuš kabine u kupatilu, a zatim na ogledalu primjećuje da neko stoji iza njega. Ruka se proteže ka Eliju, a on bježi ka vratima, ali shvata da su zaključana. Doziva svoje roditelje dok mu se duh lagano približava. Pošto nema kuda da ode, Eli se sakriva u svom plakaru i vrišti, dok duh grebe na vrata plakara i lupa po njima. Kada je lupanje prestalo, Eli izlazi iz plakara i uviđa da je duh više puta ispisao riječ Lie. Njegovi roditelji i doktorica Horn dolaze u sobu i uviđaju kakav je nered u sobi.
Oni pokušavaju da razgovaraju sa njim, ali kada im Eli predoči šta se dešava, oni mu ne vjeruju i pripisuju to halucinacijama uslijed dejstva lijeka. Kasnije Eli razgovara sa Hailey preko prozora i ona mu navodi da je prethodni pacijent po imenu Perry također viđao duhove po kući. Također govori da kada je došlo vrijeme da Perry započne 3. fazu liječenja, više ga nikada nije vidjela. Prije nego završi razgovor, Eli ponovo čuje čudne zvukove oko sebe i odlazi da istraži. Dok je bio u hodniku, nevidljiva sila pokušava da ga zgrabi. U odrazu stakla vidi kako ga 3 duha vuku i dovode ga do ulaznih vrata kuće. Znajući da će prilikom kontakta sa spoljnim svijetom i vazduhom zadobiti opekotine i povrede, Eli ih moli da ne otvaraju vrata. Pokušava da zadrži dah kada se vrata otvore i tada ugleda roditelje i doktoricu Horn, koji mu prilaze u pomoć. Pokušavaju da ga umire, ali on govori kako zna za Perija. Rose ga pokušava umiriti, ali Eli, mašući rukama, slučajno udara rukom u staklo, posjekao se, a onda i onesvijestio. Kada se probudio u svojoj sobi u naručju svoje majke, Eli posmatra natpise koje je duh napisao i shvata da nije u pitanju riječ lie, već broj 317 okrenut naopako. Kada je pričao sa Hailey, Eli iznosi sumnju da duhovi ne žele da ga povrijede, već da mu pomognu da pobjegne odatle i da je broj 317 šifra od nekih vrata. Kasnije tokom noći Eli istražuje po kući i uspješno otvara zaključani dio kuće koristeći šifru 317, gdje pronalazi put do ordinacije i traga za dokumentacijom pacijenta Perija. Vidi maglu na vratima i čuje šapat koji ga vodi do fioke sa fasciklama. Gleda u dokumente i zaključuje da su svi pacijenti umrli prilikom 3. faze. Eli odmah trči kod svojih roditelja kako bi im prenio ono što je saznao, ali u sobi zatiče samo Paula. Paul grli Elija i u toku razgovora mu se izvinjava, ali mu iza leđa ubrizgava serum. Medicinsko osoblje utrčava u sobu i odvodi Elija u operacionu salu. Eli uspijeva nekako da im se otrgne i bježi u kancelariju doktorice Horn gdje se zaključava. Razgledajući po kancelariji, shvata da je doktorica Horn zapravo časna sestra. Istražujući dalje, pronalazi tajni prolaz koji vodi pod zemlju, gdje zatiče okrugli grob okružen oltarom sa krstom i bodežom. Ubrzo pristižu i ostali koji ga zatvaraju u komori, ne obazirujući se na njegove molbe da ga pusti. Dok svi odlaze, on se onesvijestio, a kada dođe sebi ponovo, shvata da normalno diše. Doziva Rose koja dolazi kod njega i govori mu kako svi samo pokušavaju da mu pomognu i da će sve objasniti kada čitava procedura bude završena. Eli se obruši pretvarajući se da pada u nesvijest, a Rose mu pritrčava u pomoć. Eli je tada odguruje i istrčava bježeći pored operacione sale u sobu sa velikim prozorima, gdje zatiče Hailey sa druge strane, koja mu govori da mora biti hrabar i da se ne smije bojati doktorice Horn, jer ga se ona i ostali plaše. Eli pokušava da razbije staklo, ali ga Paul pronalazi i odvlači iz prostorije. U međuvremenu u podrumu Rose dolazi sebi i otvara grobnicu u kojoj zatiče tijela bivših pacijenata, gdje konačno shvata da nijedan pacijent nije uspješno izliječen, već da su svi mrtvi. Dok Paul pomaže medicinskom osoblju da obuzda Elija, pojavljuje se Rose sa bodežom u ruci. Doktorica Horn govori kako još nije kasno za Elija i da ga može spasiti, ali je Rose izričita da napuste kuću odmah. Paul uspijeva nekako da savlada Rose, omogućavajući doktorici Horn da započne 3. fazu. Eli zbunjeno posmatra kako doktorica Horn ne postiže za medicinskom opremom, već uzima Bibliju i svetu vodu. Ona otpočinje gospodnjom molitvom i molitvom svetog Mihajla da pomogne Eliju. Uzima svetu vodu i poliva je po njemu. Ona izvodi egzorcizam dok Elijeva koža gori u dodiru sa svetom vodom, a uz njegove vriske svjetla se gase i pršte varnice. Horn uzima bodež i sprema se da ubode Elija u srce, ali se zaustavlja u posljednjem momentu. Bori se, ali se čini da Eli kontroliše njenu ruku i natjera je da sama sebi zabije nož u srce. Medicinske sestre su uspaničene i pokušavaju proći kroz vrata, ali ih Eli zaustavlja. On se oslobađa i natjera sestre da levitiraju. Okreće se prema Rose i zahtijeva od nje da sazna šta mu se dogodilo. Rose konačno priznaje istinu i govori Eliju da je pokušala da dobije sina, ali se ništa nije događalo. Tek kada se pomolila đavolu, dobila je bebu. Paul pritrčava Eliju s leđa, držeći nož u ruci, ali Eli se okreće i čini da Paulovo lice eksplodira. Otkrivamo da je Eli đavolov sin, koji prihvata svoje novootkrivene moći i kreće napolje. Hailey ga tamo dočekuje i govori kako su ona i ostali prethodni pacijenti
polubraće i sestre i da su svi oni đavolja djeca. Hailey nudi Eliju da ga odvede kod njegovog oca kada se iza njih pojavljuje Rose. Ona mu nudi kaput, govoreći da je napolju hladno, ali Hailey i Eli ulaze u auto, naređujući Rose da ih vozi. Izbezuljena Rose ulazi u auto i paniči, ali joj Eli govori da se umiri i diše duboko.